Guys, to ni Dolgop Mepoh na ho nito na. Very easy. Try thao ita. Asahi tidak mau coba sila. Ginger garlic mau kita ni. Ginger garlic na daw kita ni sa ato ko kita na. Minit kan hampir tekan ding. Minit kan kita banahi. Campak ni tadi asyik. Campak kena lepas tu, ancang kena asyik. Ni campak kahin sedikit dia, campak tahin. Campak kahin kanding. Tayo, itong sakakan na dahil Dolgop ka tadi si Dolgop layahi kain ko tedeng asa tu mga kahon ahin ken Dolgop to asa ka kahona maho ahin maho ada nasi kahon ahin. Si gravy hiti ham tile coconut ni guys. Ama ho hin coconut ni ani ese osi. Sei tai guys. Ni nai kai na. Pizza ko kara ko ham tile go khe ka nei lo si achu. Ko kara ho na ile chu na. Go khe o mi song le ti nang je nang the he. Tinggal gang jong gang hon gang min jong min ba tinggal chona ajong pha so lo lo min ba ta ka sa ho jong pen lagam ta titu lang hindi bo guys. Final look here guys. Let's langahi rumba kasim kinentin. Zong tha yo choi zong tha got mahin zong tha to alu to ngari to malcha pom to hula ana spring onion to in dito mamanya